spokojnost. Nećete verovati, u to vreme je, ja to moram da priznam, ne provociram kolege iz Radikalne stranke, ali tada je na teritoriji opštine Ruma bila ljubav između Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke i prosto je tada Radikalna stranka učestvovala u kapitalnom ulaganju rekonstrukcije Doma zdravlja u Hrtkovcima. Ja se izvinjavam, ne interesuju me druge opštine, ali ovo isključivo tvrdim za opštinu Ruma, gdje sam tamo bio apsolutni svedok tih događaja. Kolega ne govori istinu iz prostog razloga što Došen i kompanija su izbačeni već bili iz Srpske radikalne stranke kada su kao grupa građana stupili u koaliciju sa Demokratskom strankom. Da, to je puna istina, a to su sada perjanice vaše. Kao vi, doktore, što ste bili član Demokratske stranke, sada ste član Srpske napredne stranke, tako da pojedinci o kojima govorite su već bili izbačeni iz Srpske radikalne stranke i nisu predstavljali nas u Skupštini opštine Ruma. Tako da ja vas molim samo preciznije malo da govorite kada iznosite tvrdnje vezano za koalicije koje su pravljeni na teritoriji opštine Ruma. Hvala lepo. Izvolite. Doktor nije govorio o koaliciji, nego o ljubavi. Moram samo da kažem, apsolutno, ja vas uvažavam, kolega, ali u tom periodu predsjednik mesnog odbora je tada vodio mesni odbor Srpske radikalne stranke i to apsolutno mogu da vam dokažem, ali nema razloga da se ovdje prepucavamo. To je zaista taj period kad se to dogodilo. Kasnije je došlo do, što kaže, prekida braka iz ljubavi ili tako dalje, braka iz miraza. Izvolite. Očito da ste vi napustili Demokratsku stranku, Došen izbačeni iz Srpske radikalne stranke, sada ste u ljubavi na istom mestu vi, tako da vas molim samo preciznije malo kada govorite o nekim stvarima, potencijalima koalicionim ljubavima, da se tu vodimo samo jezikom činjenica, a ne proizvoljnim kvalifikacijama. Zahvaljujem.